sestre, svetosavci. Drago mi je da mogu da vas nazovemo najvećim imenom za sve Srbe, svetosavci, jer vi to zaslužujete, jer ste svojim dolaskom ovde pokazali šta vam je najvažnije, a to je vera pravoslavna. Evo i ja ću svoju priču početi od Svetoga Save, jer svaka priča o pravoslavlju u Srbiji ima svoj izvor u Svetom Savi. Svojim životom, koji je bio oploćenje Evanđelja Hristovog, neprekidnim i neumornim hođenjem za svetim ocima, Sveti Sava je probrdio put svim budućim pokoljenjima Srba. Njegovi naslednici, episkopi, arhijepiskopi, patrijarsi, starali su se da ostanu na njegovom putu jer su verovali, a njihova vera nije bila puko verovanje, već životno iskustvo, da je on zaista, kako kaže njegov tropa, nastavnik i prvoprestolnik i učitelj puta koji vodi u život večni. Dakle, taj svetozečki opis Svetoga Save predstavljaju za njih uvek, bez obzira kakve su ih životne bude snalazile, onaj svetionik koji im je pokazivao put do mirnog pristaništa, ili ako hoćete, zvezda vodilja, koja ih je kao nekada Vitlejemska zvezda mudrace vodila do željenog Hrista. Tako su nekada radili naši patrijarsi i episkopi, imajući jasnu svest o tome čiji su naslednici i šta su primili i šta je to što treba da predaju svojim naslednicima. Otuda nije ni čudo što je u prvih 200 godina svoga postojanja naša srpska crkva dala toliko svetitelja i među episkopima i među vladarima srpskim, a koje mi i danas molitveno proslavljamo. Kasnije, kao što znate, Bog je na nas Srbe popustio velike iskušenja. Došli su Turci, bune, ustanci, ratovi, ali pored toga u narednih skoro 600 godina nikada nije prestajala svest ko smo i za kim treba da idemo. Nažalost, u ovo naše vreme i oni što su na čelu države i na još veću žalost i sramotu srpstva i oni što su na čelu Srpske crkve skrenuli su sa ovog svetosavskog puta kojim su išla mnoga i mnoga pokolenja Srba. Svedoci smo jedne čudne pojave da patrijarh i pojedini episkopi iz našeg roda veličaju, neki iz našeg roda veličaju kao svetitelje, ali im ne sleduju ni rečima ni delima. Evo primjera. Blaženopočivšeg patrijarha Pavla koji je govorio o dolasku Pape u Srbiju dobro nam je došao. Nasledio je patrijarh Irinej koji izgleda gorke suze lije što Papa neće doći u Srbiju. Na prvom svetom arhijerejskom saboru Srpske crkve kojim je presedavao taj isti patrijarh Irinej, kanonizovan je Ava Justin Popović. Ali i dan kasnije doneta je bez zakona odluka o uklanjanju njegovog duhovnog sina, episkopa Artemija, sa katedre Raško-Prizrenskog episkopa. Ironija, da bude još veća, ako uzmemo u obzir to da je Ava Justin bio čitavog života borac protiv ekumenizma, a odluku o njegovom upisivanju u Diptihe svetih potpisuje čovek koji za sebe javno kaže da je ekumenista. I što još gore, trudi se da to i delima dokaže. Imajući u vidu samo ova dva primjera, jasno je da patrijarh Irinej ne sleduje svojim prethodnicima koji su išli putem Svetoga Save, te samim tim se nalazi na stranputici. I zato nije mogao da shvati želju i istrajavanje monaštva vladike Artemija da ostanu dosledni svom duhovnom ocu. Zato je i mogao patrijarh da kaže monasima, govoreći o monasima, ono što visi neka otpadne. Ne može čovjeka da se ne zapita kakva i kolika je to ljubav u srcu patrijarha koja se tako lako odriče ne jednog, već stotine monaha. Nisu monasi monahinje krenuli za nekim čovekom Artemije i tako se pretvorili u čovekopoklonike, već su napustili manastire jer je neko hteo da ih odvoje od svog duhovnog oca,
čoveka kome su povjerili ono što je najvrednije, što je vrednije od celoga sveta, a to je duša. Svest da ih duhovni otac vodi ne k sebi, jer onaj koji vodi ljude k sebi doviše ih samo do svog groba, već da ih duhovni otac privodi Bogu, naterala je monahe da napuste manastire u kojima su dali svoje monaške zavete i gde su u slavu Božiju, a na spasenje svoje i svoga naroda primljeni mnogo truda i molitava. Zato mnogi, ne razumevajući naš postupak, govore da nas Artemije zavodi. Ne. Nas vodi želja da što više ugodimo Bogu, zato smatramo da smo upravo ovim činom ostali verni svom duhovnom ocu, a kroz to i onom kome je on ostao veran, to je stari Justinu, a kroz njega i svim našim svetim precima do svetoga Save, a kroz njega da smo ostali verni Hristu kome smo se i zavetovali. A to je ono što je ne mnogo važnije, nego i jedino važno za monaha. Nadam se da je sada svima jasnije kako smo mogli da ostavimo one predivne manastire u koje smo dolazili s verom da ćemo tamo ostaviti i vlasi i kosti. Sva ta divna arhitektura i te predivne freske urađene u slavu Božiju ciljem da i budućim pokolenjima budu podstrek na slavljenje Boga, istinitoga, ali ukoliko se ne slavi kako treba, te freske ne gube sjaj, ali postaju svedoci tame. Umjesto da greju, one vam govore koliko je hladno. Tako nam opisuju svoje utiske vernici koji su bili redovni poklonici Raško-Prizrenskih manastira u vreme dok je episkop Raško-Prizrenski bio vladika Artemije, poredeći ih sa sadašnjim stanjem u manastirima, u tim istim manastirima. Ostavši bez monaštva, pre svega bez svog pastira, episkop Artemije, eparhija Raško-Prizrenska, izgubila je svoju dušu. I to svedoče čak i oni koji se slažu sa bezakonnim odlukama o uklanjanju vladike Artemije. Svesni su ovoga i oni koji je naše napuštanje manastira nateralo da pokažu svoje pravo lice, te nas zato optužuju kao rušitelje naše svete crkve. Ali to nije istina, već je napuštanje manastira jedan čin na koji smo bili prinuđeni kako bi ostali dosledni predanju crkve. U svim vremenima, tokom čitave istorije crkve, oni koji su želeli da ostanu verni učenju i predanju crkve, bili su prinuđeni da se odvajaju od onih koji su kvarili učenje i sveto predanje. Niko od nas ne tvrdi da smo mi nekakvi svetitelji poslednjih vremena. Niti mi to jesmo, niti znamo da su ovo poslednja vremena, jer vremena i rokovi su ruci Božji. Ali ukazujemo na to da u srpskoj crkvi ima otpadije, apostasije i nažalost ona je progresivna, raste iz dana u dan. Mučeni svojom savješću, neki svesni svog bezakonja, neki zbog svoje pasivnosti, pitaju se šta ćemo činiti kad nam umre Artemije. Mi nećemo ništa drugo činiti, već ono što činimo. Trudit ćemo se da ugađamo Bogu. Iako bi možda prigodnije bilo na ovo pitanje odgovoriti pitanjem: a šta vi, očevi i oci, činite dok je Artemije živ? Kako reče sveti vladika Nikolaj, svaki kršten Srbin nova je knjiga Svetoga Save. Zato neka se svaki Srbin pobrine za sadržaj te knjige, jer od toga zavisi hoće li nas Sveti Sava prepoznati i priznati za svoje i kao takve privesti Hristu. Eto, toliko od mene, braćo.